जुथाइ आं बिजा सलक बनिसे एनएच नेरागो जिन मां हामजावमा खासावमा रिलादु जिनि मान गोनां जिनि निर्मल लांथासा ओदे मिदाम मान गोनां ननसा गरलसा बुसां जिनि टकसो इलि समय सट बुसि टकसो हाइकोबान ग्लेजिन मां हामजावमा खासावमा लादु वा इलेक्शन नि समय हा बिसिलि आमचिन थामिरबान जों हामजावलादु बेदु इलेक्शन बारिहा निंगे सा थाइस्तागिन सिङा नांगोदो फाइगो सेला जुथाइ राजिराव जिन कांग्रेस नि गेदे क्रिप थिबो इबु हासावरा जि दं बा सिदि मासाराव के आनि हामजावमा खासावमा रिलादु सिकाला दाखनासुनि 9 तारिखा इलेक्शन जिं क्रिपबो भोट दलाइमा ओदे इबु हाटुआ निसि क्रिपबो गमां गिजि जानायखा टिकेट नि हाबाहा आन बुमो बायगोबा यावना लास्ट नन्दिता बो मेडाम मिनिस्टार जाय फायाबा के बेदिनिं संग्रेबा जि थांदाव फायदाव जाबानि हिसाब जां सिकाल हाबाबो थाइसे थाइगिन सिमा मिजिं जिन जानि सुंथु केबो गमां गिजि जामा नांगिया जिं इबो बावहि हामसि बावहि जुदि क्रेबबो बिसिङा इबो सरकार केदे जाजावया हि दं दिमासा हाबाया छिला एरा जनरल नन दिमासा सारावबो इबो काउन्सिल के ब्लाइले खा बनि जिं इबो मासे चान्स माइबा गेदेमा जिके टिकेट मायाबानि जिं मनामफ्राम बावहि दंबा माने भोट जुदि बीजेपी नि भोट सिखावमा नांदो सेदे जिं बुज्जाजां कांग्रेस बुज्जाजां ब्लाया खारन रांरिनि क्रिप बो हाबाबो निसि क्रिप मिथिदु कांग्रेस लौलि रांरिगिरि सिकाबो सुफुंनि मायाजां जुदि जिं दिफुदु सिकाला गेदेमा जिके लाबखै संरि हि सिकाला जिं गिचाला जिना चान्स बांदाव छि जिं ग्राव रगावसि जिन एआईसीसी लेवल हा गौरव गगৈ छिला जितेंद्र सिंह छिला जिन कांग्रेस नि सीनियर बिली लीडर दं बुसिजां साइनै इबु डिसीजन के जिं डिसीजन हाबो लाहि दांहि गेदेमा जिके लाबहि के संरिबा सिकाला ग्रावला बांबि एरो इबु हापा इबु दुआ इबु इलेक्शन नि हाबा कैंपिंग ला शुरू जाखा क्रेला कैंपेनिंग लागो हप्तासी यावना से हमसि जामागो लास्ट मोमेंट सोसि मोमेंटम ला दिन जिं श्री जाबा नि गमां गिजि जाबा बांनाय दु जिन कांग्रेस ला नुया मुलि मीटिंग गिदे क्लाइफिया सिहि लाई गमां नायदु सिकाबो लिया जिं बिसिं हा जिन स्ट्रेटेजी ला गिबिन से बने दुहा बीजेपी बो गमां गिजि जाहि कांग्रेस ला श्री क्लाइ मीटिंग क्लाइबा के जिं केसे फॉलो क्लाइबा जिंला मासी बूथ के आइडेंटिफाई क्लाइ जिं ब्राहा दिया बुके साइक्लाइ जिं क्रेप जिंना बिसिं से नांबा बनि गेदे रैली क्लाइमा सिकाला जिना लुले रांरिगिरि मैडम मिनबो नन्दिताबो मिनिस्टार जानायखा सिकाबो बुनला मासे क्लीन इमेज से ओरे मिनिस्टार सिहि एराला दिमा हासावला रांरिने बुब्रादा काउन्सिल से बुसिला हायाबा से बसफ्रो बनि बेबा गेदेमा जिगबो जांबो उलि कैपेसिटी गिरि जिं दंबा सि बिलि कांग्रेसा दं सुफुंराव मायाजां जुरुहि दाङि जिं इलिसुसि दिनि बेसायना सपायखा ओदे हे जी दुआनि पोजीशन स्काला किसा हा दाना जा प्लस माइनस जाहि दं सुबो दो मेन फाइट ला कांग्रेस से बीजेपी आसे जिं पूरा आशा जादु आर हप्ता सि थावे हि जिन समय दं बु बिसिंहा जिं इबु जिन कैंपेन बायनि जिं आरो बलजां कैंपेन टाइमा सुफुं नहा थाङि जिन ग्राव जमा खनारिमा जिंहा दुहा इबु हाफायहा बेदे जाहि दं काउन्सिल हा बेदे गो हामसिला हा थाङियाबा केसे बिसार फ्लाइलेबा ओदे हेरा करप्शन सुफुंटु के ठोकी हि बिलि हा सुफुं के खुशी रहि पेमेंट क्लाइया हि थावतारियाबा ग्राव इलेबा बांबि काउन्सिल हा जिन सिक्सिडुल पावर खम जायाबा के बु हाबाबा सुफुंटु मिथिदु बनि कैंपेन हा जिं इबु ग्राव के रगाव सीट क्लाइरिदु रिस्पुं सु बुजियारावला बिसिंमा पॉलिटिक्स के बुजियाराव सुफुंला कांग्रेस जांसिं गबाबासे बनि आशा जादु जिं फाइगिनियाबो इलेक्शन हा जिं देमासे आर ग्राव मासिगो वो दोन गिदिमा मान गोनां सेमला छिदु निसिसका बो कांग्रेस रुलिंग हानि वो पावर प्रोजेक्ट बो कारेन्ट गि दंबा मोच एग्रीमेंट क्लाइलेंगे निसि दं माने क्रेप करप्शन जाबासो छिदु उनबो सलना दित्सा मना जदु नाति करप्शन जाबा फन जिं पपुली प्रोजेक्ट सेरेने क्लाइ दं वो पूरा वो 1977 75 हा बु समय हा आसाम हा उली गिदेबा पावर प्रोजेक्ट क्लाइ माने मोच गिरि जिं नेशनल वो इंडस्ट्रियलाइजेशन निकलाय नेशनल नेशन बिल्डिंग निकलाय वो पावर प्रोजेक्ट क्लाइबा
bu সময়নি পাওয়ার পলিসি ওডে আফটার 2003 ইলেকট্রিসিটি বিল নি সাইন হরছে দারা দিছে 2003 নি ইয়াওনা আসামবো পাওয়ার প্রজেক্ট লাই ফুডু জিংরিয়া বা পাওয়ার প্রজেক্ট লা গভর্নমেন্ট নিছে দা নেপকো বু জাবানিছে জিনহা উমরাংসু দিনি নাবানি মিছবা দুসপুং নেপকো নিকলা এসে পেলি ওরা উমরাংসু টাউন ডেভেলপ যাবা জিনহা নেপকো জাবানিছে रेवेन्यू नि हाबा हाला बु समय हा रेवेन्यू जिं बिसार प्ले बु हाबा हाला बु समय हाला जिं हा बेदेनिं हाटान के इलेक्ट्रिफिकेशन बेदे फॉर माइमा बुन बिसार से दिनिनि बसाइना लागो मनांगा कांग्रेस दांबानि पावर जनरेशन जाथार काबानि बुन दुआ से इंडस्ट्रियलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्राउ से बाइगोबा रेवेन्यू जनरेशन नि ग्राउ से दुआ बाइगोबा मनांग हाला काउंसिल ला बुहा bu budget ni khomse bu সময় ha yawi raw yaw remi sakri di base sigre bokong ha mamang sigre bokong ha bo appointment ria base bu সময় ha deitskala bu সময় ha de revenue ni growing ya sakri di fu base yawda ria remi jin na knowledge class 4 5 pass hai ba ke remi yawda remi se sakri di base deitskala busi khali era khali rangri ni kro busin biji dua khamiyaro ni policy ode busin politics la khali rangri ni जिंगला ह्यूमन डेवलपमेंट क्लाइब नाइ बुन बसा बिसिक टू मनांगा बुसे साख्रि मायराव नॉर्मल सेक्टर साख्रि मायराव क्लास 4 5 पास जाहि क्लास 7 क्लास 7 अंडर मैट्रिक बसा बिसिक टू नाइ डॉक्टर इंजीनियर हम्बा ऑफिसर जातरका देचे द मासी जनरेशन ने क्लाहि पुलिससि सैक्रिफाइस क्लाइब देचकला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जुदि नाइ दु एचडीआई ह्यूमन कैपिटल ला जिन कांग्रेस नि समय नॉर्मल सेक्टर ओली साख्रि दिबानि से ह्यूमन कैपिटल ओली सोसि जिन एरा इम्प्रूव जाबासे देचकला निसि खाली रेवेन्यू पैसा केसनि बिसार खैमा ह्यूमन कैपिटल ला कंट्रीब्यूशन जिन कांग्रेस सोसे निं निसि ओली सोसि चिदु जे कांग्रेस मुस दांगिया से दे दुआ इलेक्शन जागिनिया दागनासोनि 9 तारिखा वोट दोगिनिया बा पोलिंग सेंटर मत दे स्कूल ला कांग्रेस दांगिया बासे देचकला कांग्रेस मुस दांगिया गिवन के बर्थडे वो डेवलपमेंट लामा जाबा जायाखै बर्थडे दागनासोनि बोर्ड दोयाबा सेंटर ला सेरेनि समय दा स्लामबा बु बिसार खलाइले समोसे जात के वो डेवलप खलाइ जया आ दो फाइबिना दु जिन गिदिमा ननजिता मेम जां बोर्ड इलेक्शन हाबा हा थैस तगेन सिंनां सर मिदाम के इलेक्शन बारिया खिसा निंगे सिंहानां बो आं सिलामा इलेक्शन ला माइथेबो जांगालि बो फाइदु दोनि इलेक्शन हाला दिमासराव ग्राउमासि जालाय खाथिखाला हामदाव दोनि इलेक्शन हाला दिमासराव सिननिया दिमा हासावा दंबा सिजाराव ग्राउमासि जाखाला आर हामदावखौ नाबानि थिखाला इबु इलेक्शन ला बीजेपी कांग्रेस और एनपीपी नि गथामनि बिसिंहा से जालायमा और नायबालि थिखाला दवा बारनि हिसाबा नायबालि थिखाला जिनि बीजेपी नि दांबा जायाबा जां सुबुंराव बुथु जाजौया बानि हिसाब जां बायगुथारियार रबदु हमसे पब्लिक राव बुथु बायगुथारियार बांखानि स्क्रिप्ट नुलादु ओबानि बुनसि ब्रा थांमा बजांगेरे थांमा बुला बुनसिनि बसाव थिखासकाबो जिं नुवालि थिखासकाला बीजेपी निं हमसे लॉस दे दोआदे जायिन दंबासे नाखनासना बुनसि दिनां स्टार्टेड बुनसि मासा जालानाय दुख्रि पॉलिटिकल पार्टी बोलि निं जालाबासे थिखाबो सुबुं बुथु बुनसिन पं बायगुथारबाके नुखा थिखादे बुनसिबो मावबादे मावनायखा जे नादेनि कारण जांगिलि बना मा सुबुंराव बुथु बुनसिके हामजया बासे ओबानि बीजेपी सराव मनang ha बीजेपी जादादा भोट दिदु स्टेट सेवा गेरे नले सराव बोलन फियाका पब्लिक बो इदा इदिन दं एराव बो सस बोलन दावयाका दोहानि हाबानि एबा हा बुनसिनि बो माइथे बुआ हा नादि दांखा दांगिया बुनसि नालि बो मिटिंगा थांगा थिकाबो इदे सिबा दलाम लाइके सिजिलाय मासिनिं थिकाबो आंके एमएलए नि हिसाबा सिजियाका थिकादे जिंदे माइथेसिया 1 करोड़ सिन माइबा और काउंसिल दे 220 करोड़ माइदु 220 करोड़ मायाबा जां 1 करोड़ मायाबा जां दोहादे नामजालाय बासे इलेक्शन नि आभा जिं 1 करोड़ मायाबा नि खुशी के जिं रियाबा के बुनसि जाजोयादु और बुनसि 220 करोड़ रिदादाबो सुबुं बुनसिं दंयादु जिं जादे 1 करोड़ नि खुसिन रिबामो थिकाबो सुबुं जिं जां मारदु बुनसि 220 करोड़ रिदादाबो सुबुं बुनसिन बं खायदु गोरानि मिथिलामा नांदु जे दोआनि इलेक्शन दे बेदेखलाय दादे इलेक्शन जादुसि आर मास इलेक्शन नुबा आगासा बो गिदिमा सेमनि बो फिसा नुबा निंगु रुलिंग जाबा ला गिबिन लोकल सारोनि कनेक्टर ला मास कुसिरिया थुरसा गसान सिरिबा बोला गिबिना मसल
Abuni besawala bula uli tsila katskala siam la tsila ma nang zoban tsila nai ba tsika wang da laisi kai kuda da punuma nang zodo je sere ni bumujang ang thursani bumujang ang riba brabe ani gajai ja khatsibo borang la baupin bang la bawi baw maya khatsi taman tsila thursarau neklai da rima neklai da sauspo bawnang niya serba jina ajina ansaro dong yarau ba madam ibune de rizare do tsila tsika tsila ila ba dong la nai do tsika ba thursane rima ne tsila da ang de bawa baw maya so gamang thausi BJP adong baza ade angke Kristen churchiga BJP party haigar bade thursa jabuga obani leba politics debalani politics la nanam lawani politics listening badamala bula bauhaya bu baukhachka skade serbage gathaima serbage ithaima serbage ulikhlaima bu uliabani politics ani dong labani bularang jangla mlayo politics se bularang janglawa politics pani bajia dong erau smurau borang khilam sinli video Mahatma Gandhi ke lakhe po ham jobat sibala obani rang Mahatma Gandhi dong ba gene kre po ham jola ba ne burang ke ning cha jola ba sikabo di mangsaw ni shumura ula rang bajia thangi dohabo nolai ni shumura utula no masibo hamba maya sandal masibo giri admission ne ja khatska sikabo ole ning khangshuma rabai halai shpurma ne sikabo school besasa nursery apurma ne sikabo khangshuma barai huma ne klai da sikabo khangshuma uliaba kela jingla ani hisabala uliabala hamba government sia je government hambak le gachkala krep ni noa jar ni apisa dong lama se skabo jin ladi masarau ni noa shikshidul area jadada jar ni jaga jadada doha sushibo jinga jar ni noa pong pisa nekle dada line haning saingjima nang base hospital la phaila limba jala jing di masarau ni pisa saingjiba se jing du najarangkha laispur mane ansarau ni admission jing ni pisa saingjiba se jing na bane bu saingjiba baisja ba skala jingla maya banchi saingjiba chi ar sere buke slamba jingla slam gachkala ila jini shumurau butu saingjima nangya sushi jingla bunchke se power slamba nangba bu equip klema nangba boleba policy ke se lama neklai de election de songma nangba serbage thursa serbage christian state de election lawra de jin nolai ni shumurau butu do suspo pusha mai dong yaro butu de bede bunse mai doma buke se salai ma neklai de sarkar de khamba serbage sijiba ne serbage sijia ma neklai de sarkar de khamba de nangya ar garong masibo public la tamang du ha ska elidin bu public nya bu ruling ja ro gutsru bu ska bu em bu BJP ruling ja ba ar gote he minister bu go BJP ruling ja ba to ticket me bajang ni ke mo thlopi chi congress khasing ba chabula garo thaila gi bina so bulan bula bunchen do swatsla ba do bo state hasinai pratyut bordol loina bula congress dong in dong ba buke lajin gideba CM ning lab dada dangsing dada ticket ri dada dispura do akhlai dada ning song base bulanadi bubutulanadi simane tskala jar naning dong la duchi jingi de simane nang ya mane ani hisaba angbo ticket maya bane hisab jang dang dada dong la mane khlada blai du skaba ang le ning dong nang bawo mo skaba shumurau ning nang zoyachi shumurau ning nang du de ning de phaima nang du chi laban phaima nang ba skade debolal jang ibo mai thebri hanam jalai bane hisab jang shumase asa dong the direct front klaya khatskabo buni policy butu ke jajoya bali thai de sausi subung de baigudu bade busung baigya bade opposition party da dong laba so within the party baigya bade ang dong se bichmani ang busung bade dang joga ar ra phai bena du ko chini gidima man nang nirmulong sa ba MVP la disin bosa illicit allegation de bun bar denel lag ja bun bar na ji samna go ya allegation ta khlaila ma bugo masi opposition skawani se bomonang du NPP sere hazai ba prafang ibu kharming na kisa putwa sman renma nangdu NPP lago usila chiladu jingla national party ni opposition oppose laya congress ke oppose laya BJP ke oppose laya de skala nisila thatai na thatai la khep sang gibring phabu dutsi boni ideology musgiri busi mane subida ode he naikala NPP la oraha Meghalaya la khep michu MDA ode MDA na Meghalaya Democratic Alliance bula ora BJP jang gabar BJP jang laphai hi busi thamlai ba abusila daw garong busila clear NPP seva grow le jing center asare khamdu busang gabalai ma sigala busila directly chika erabu agasi chief minister thai babu buska je jing given ke big naila nangla pore ora ha Meghalaya ha bo sigabo alliance da jaya sigabo post alliance da jingla subida ritu bo hisab jangla jodi naidu chede NPP la busin ore era fight sidu busin gedeba dangna soni bo phaima sidu jan girne chief minister busin gedema contract sangma
bu era phai 6 schedule ni haba chidu 6 schedule ni protection 6 schedule ni raudo urima ena an graula an jin graula congress ni graude era congress di maso sini ya karbialong habo ode he given tribal area ni je gedema NPP ni gedema phai tribal area 6 schedule ni haba siaba graula assam ni habahala pula ground jenma nangye karon nan bide jenma du jingle congress 6 schedule era ha power yaba jang ning jarni state ha ning maha alangin jang chief minister maiba jingle nisi sir jin 6 schedule powers ke nisi rikuba hani da nisi customary law dong bani hani hisabala nisine jaladu bukatang saroni bu ha khaseroni ho panar siba jantia businla busi customary law busin dong bani se ha bubra la busisning skabo executive judiciary already legislative power la dinisochi nisi jing era 1995 a more power ribale nabani ning jarni autonomous council area badu jarni ha state ha nabani ria badu jing ha orahani given CM to jang sainlai ba ala mranga congress dong ba ha ya meghalaya to already tribal state se jodi ding nisile 6 schedule power redo asama dong yaba nisidi masawa dong ria bale jodi jin era redo sigade clash of interest zaman it's kala jin la already 6 schedule dong yaba power dong ladu na jangsi ha raw boke rawdo riman neklai amsi rawkhima neklai congress ning dong base congress ni somoy ha 6 schedule protection china bani baigoya badu namani dinini basaina BJP ni somoy nabani 6 schedule protection claim nangjodu chi ani bo graw khela jing 2018 planning base BJP dodi defend chede tao 6 schedule ni power khere thangpi khere khom jama nai manang congress dong bala jayalo ode 6 schedule protection committee khaba ha sere gaba bodu jin congress ni leader ro bodong da dong phadu bu haujang bu Daniel Seba 6 schedule protection bu khaba ne bu da ground mosol se karon congress bu ha bring ba ha hausi lonia ni si daw no mi je ibu congress le bring la ba se boni jodi ibu haba ha awareness claima chede NGO hisab jang thama nangma si jin babuji lang tasa sere vice president congress ni Dipali sere vice president congress ni mahila bu gedema jewel ni yauda yausi case dang singaba pakadala maha sign leba case ha bu 3000 bigani ha sere buja jeans munga sada development ni against khoila ha illegal khoila khori bu ora ha case dang seba sere gedema jewel bu nang phanai du sebo laisi bo signature khaiba court dang singora jeans congress ni sungju je now obviously NPP ni sung dong bos hausi giri boni 11 graula bujima nangdu ode he ar khoso NPP la future asam nagiri nabani chede kharmin mitsma nangdu je kharmin nabani mitsma nangdu nisi NPP la Meghalaya party Meghalaya la Assam ke nisi Asim Sajgrau hamjauya nisi nangjoya chi bigauya base Assam ha jodi mainstream politics noma chede Asim Saro ning lead lamna nangdu how we see Asim Saro NPP ha juga baba tribal bujja chiki and tribal seats bili 19 seats 19 se majority boro lena de chkala boro sarobo pana sarobo mapma seat namani bhapna sarobo NPP ke ora hapliya badu efficiency nabani hapya badu efficiency dini congress ang gaba je kata tu efficiency di gro direct nisi NPP jodi kharbelo ma hapma chede first nisi NDA BJP government bo alliance nisi baigoda boniauna se kharbelo da jingson side nabani chkala pana sarobo mitsidu NPP da era future giri karon pana sajori NPP ke ladu chede direct Meghalaya ode busi clash of interest bede chkele block 1 block 2 ha hani bari ha boundary ni hani bari ha bache how sibo NPP ke ode ajauya karon ora success jayasi erani di masaro se go erani di masaro jing erani ma politics hapong maya bani se elibe gaba bai bachkabo NPP ni future te giri Assam ha karon nisi masi tribal jahi jing bo tribal is sentiment tribal da Assam ha Meghalaya tha jing Assam ha bangdo jodi Assam ha jodi population naidu chede Meghalaya tha bili bo tribal dong puta bangdo ida Assam ma dongchi Assam ma bili tribal dong yaba gezerla BJP gezerla congress ase ora boro saro BPF ni ora la busin la regional totally regional sikaba BPF ni bo chika seda hagrama idea la hambi wo contract samma chikabo Assam se busin ola da givin se erani politics Assam ni politics dara givin se
boni go busin grout siaba NPP grout siaba la asama future giri ang siaba grout ang sningia given really intellect politically conscious people say politics means do puside do NPP has no future in Assam karon mainstream politics loma chede jing eraha jinla edebo article 244A demand se bula within state of Assam state within a state of Assam ode hereba chido Meghalaya jang gabama menjan thangma chede hai jing minnamani Meghalaya jang thangma uli chikade jingla Nagaland kise thangma karon jin asol jin dimasani jodi kingdom chede first Dimapur se Dimapur Nagaland jang gabama nangdo Meghalaya jang jin not cultural ties dong badu jinla Nagaland se ode economy ni growth si economy Meghalaya ni economy GDP bili Assam ni almost 4 lakhs crore jai maka Meghalaya ni bili 50,000 crores ni de rangri economy ka bawdu chede Assam se and jingla state within the state rima chede la Congress ni gede from party ni from the clear cut are Rahul Gandhi jang jing sanai bahani ang ningsba Rahul ji article 244 का बातचीत अगर करना है तो किसी से और बात करना जरूरी नहीं कारण जिंग पार्टी हनिंग डिसीजन लागा बोने हेरेबा organization fight siapa graula manang habo jing ASDC ne समय ha more power riba sikaba dinini basain sosi thankful masi gratefulness but sia uli sosi ungrateful bone our people has forgotten our sacrifices jin contribution bone ibu article 244 jo jadu skala congress government khaiba ha jing congress ning house jang sane jing direct claimas house ke senior karon ibu promises jing riaba grause ode daknasuni 2 tarik bo Rahul Gandhi phaidu bokazano ibu grau manang lailangwa 2025 bat siaba grau jing ning implement claimas ang ure karong masyo public lets do ning ticket mai data na jaban songe ba na medium ne ria ba bo ke kono side da tong public ya riaba grau da ang manang net skada jingla edible jinla vote bank dong la du vote bank dong bani ode ijangla bu MPP gababani MPP la bani busing sere ni vote ke siko ba BJP ni se jinla congress link dik dong dimasa board la divide hat tham jama skala jinla bu habo jinbo gisala jin bo thaudo ode gisa bangdo maima skare bede he jodi gedema jik thigan maya kha buke labdu sere bonna masi soft corner do spung ham ha buke bul support la ba BJP dong ya bo bising khlai la pore masi assumption dong calculation dong bone jing gabang nya 15000 le bansi jing ijang add jakhaning jingla aram jang di dam se din bone 0 from 50000 thangbala inini basai na impossible here babodu NPP dinang side 0 to 50000 sada matchi khali blaya dimasa 61000 voters ning 61000 voter of phat tham thangma de skala robot phat tham thangba ha sereni sikauba do BJP ni se BJP ni gorom sikaugi ni aba jin gidema jik bo sikau hilapma de chela jingla 30000 plus jang 30000 from the jenna NPP da 0 from BJP rola 60 from minus agini aba se boni bu calculation na he jing buji election na strategics emotions ode kisa bauma calculation bonangdu boni asaba hisab jang jing jodi ibu si dima chede gedema jike lape ang bon nang khade sacrifice claima nangdu jin sarkar khamman nangdu sikase ibu council ni u 6 schedule protection 6 schedule ke raudo rakhi mane jing gada frowning dong base 6 schedule council 6 schedule riba congress ning more power council ke riaba jin somayaning riba se bone given ha bisar khlaima nang ya congress dong khase jama ibu silago thataile se given party brabai bo thanglama bo dangna suni bone ande badam bisa jaya ode laini ya ba bo Daniel ni grau jingke na de buke da angning labi sungri ba se era yu hata era ning samni ha angke bada ang bo sungma mijing to bra sungma de haplonga ang haplonga sungini ya ba sita ang buke bufa ke bauhi maya jang ang sidri ba se bo busi ha ginema jike riba ane kla ye de ha jar bu power ang de bunia power ke angning khamma nang ba uli chathaiya jingada prong abai ni sumai prong ni CM bili CM ke islam ka here bala given party bun bede pike ha popitro ke bo bu AGP prong dong hi fen lapi congress CM islam ba ko somorjit ke islam ka ko devojit ke islam ka sere ke islam ya orun haplombar AGP prong ba buke be CM islam ba se oni power nikla ye jingde bunia nangdu chere butu sike krep ke lapi jomsi majang si jorkar islam fudai ko thai jing ha uli jadu skala
जिंहा सेक्रिफाइस खालायबा दा जिंहा मानांफ्रोमनि खालायबासो दुआबो खालायबासो आरो गरमासिखौ सिगां मान कंग्रेस आरोला दारना खालायग्रि रेरि बुथु खालायग्रिबुथु पन्चायत जागा थिरु बिजेपि आरोला दसेसो पन्चायत जायो थिरु बुकाराव थायला बिदि बु गेनेमा बुजि बुबुहा थिबासे जा आगासिबो मनजय लांथासा जारनिं सिलाबासे आगासिबो लाइलांगेबा दाइंगिन दाइथामनिया माइबांगा मिटिं जाबा जारबुट सिलाबासे बनि जिं ग्राउड सियाबाला ग्राउडनि गिबि जाफानांदु खेरे खेरे दुआहा उलिनिं वो मेघालय हाबो ग्राउड बाइगो खादा आगासि सालें माराक जिन थुरानि कांग्रेसनि एमपि बेदिसिबा एनपीपी के निसि खेरे खेरे नाबानि पंचायती राज गारो हिल साबो लाबबाको उलिखलाय एलिगु जाहि दंगो बनि जिं ग्राउड सियाबा मनांगा लाइलांगेबा बु इलेक्शन आलां आलां थिका ट्रिप गेदे बीजेपी फाइगु दो इले एदेगो पंचायती सिस्टम के दिए बिसि बिसिंगा वो एरा जनफालांदो जिदि सुरुला जाखादा डेट्स बाला दो जाया क्राउड सिस्टम नाला operations system na japalandu boni se dua CDC bu secretary slamba secretary ni CDC panchayati ni bu constituency development committee ni secretary bola same on the line of panchayati raj system 62 la jafya gotai panchayati raj India has Rajiv Gandhi somoy congress ni somoy labba skaba bu article 243M bu provision ha 6 schedule area or tribal area Meghalaya sila 6 schedule Manipur area sila दार्जिलिंग एरिया पंचायती राज जाफुयासै कारण जिन अलरेडी सिस्टम दंलादु एराहा जिन अलरेडी शिक्षित कनसेप्ट दंला मानिसे इबो पंचायती राज सिस्टम जाया सिकाबो दुहा खेरे खेरे जदि नायदु सिगादे बु सिस्टम कनिं याव बसे खेरे खेरे जाफालांबा नलेज मुंदु हाफ्लंमाया पंचायती थेर गिपिं बुनिया अबहा गवर्नेंस बिलि रूरल सेक्टर बिलि गवर्नेंस जादु बु खेरे खेरे दे दुहा जाफालांदु तो फाइबिनादु गिदिमाजिक मानगोनां जिनि एक्स मिनिस्टार Ola duhala juan gitima boisem la tsu ningska minister jai dung ba ha mochi sports ni ke mochi saunang ya mochi mabak la ya tsu bograu thila bina muso sports ni saunang ya tsu bula alang chete bula khambaya bani mitya koni hisab jangbuli bola nei ba sports la jingla ansarau ke develop le ba sports la tsuba stadium develop le ba jingla sports ya obani rani ansarau butu ba ja thangda blaida baya bala hockey at thangka ansarau butu basketball pong era pong team jada na laiba badai laida national level ashushi thangka school gede pong ansarau butu era pong gukhali jala thaung sa jala lodini ansarau jala punchi guwahati thangda malauma nekhle da punchi khatsta da denga nobdi langthe ni ansarau jala langthing dibuni ansarau jala football laiba blairo butu ansarau thangda roha guwahati a ode he baichung kutia nikla pha punchi malauma da dongkar bajaka obani sports ke infrastructure ke dang de naya Gabo personality development era bunchi life jaba gede beijing de bain islam ba islam ka umit selaban sitslaba ore jing ule brahma nale botsma mijiya bani jing lachere answer of islam ka olin ding la diumrani answer thangka bajia maloi mane kle de kolkata club dong nise ni era halang ting dibuni gelang la chinsika ore kle da ibu pura di ma sauni answer of butu bajia bai ni thangda da malauda jarni bumu ke hamri mane kle da malauda mane kle dondu uge gada masmo chama netskes kede Buni bu district sports officer bu Jagir ke buni diange ha headmaster staff bun headmaster sti diange school ne Jagir Khan ne headmaster laura dong ladu pare bu ke se district sports officer jaba tingla nuka bola district sports officer ni government ni sab dong bola ni abani rank leader ma shana mikat stera masai jike hai haba mai bang ni masai je era sports officer ne play sikabo bu masai jike ra ha bun sini NOC ria da bu bai ni ra dik dari jada da bu fir guwahati thangpen laka ulbala minister ning midam ke grau shisab wala ningbo minister jai dung ba chalo bu chager kila ningbo ulbala sogma chla por dung nai dum jing rap khats ka bun se release lab council ni power la ule je power dong je CM bu ke NOC ria khats ke ne bu ke re blaya sikabo bu fir ule ning jing la letter bula baune ba ja che one jing ma letter da dohade ma grind district sports officer thaika Kau pun sinat lega Jagir ke uraning dengma nenang manik leda da coordinating sports officer seda council ni coordinating sports officer sa masih post di bumu bai guda da ora dengdu je jin district sports officer state pong buges district sports officer ke shenkat skabo bus district sports officer jami independently power girda da Jagir ke shengma nek leda da power sushi de duba chala Jagir la ser da thursana dimasa ore ang ke je thursa te khamba thursa ke ireklai bachmare
Ore jagir ke ning khangda ning jagir ke ning thusa ke ning deng deng amo chi hamja mane jagir da jangane mo chi bo ham ya mane khle da personal relation mo chi bo giri siga bo CM jang bole ham da da khai banane bo mo chi bo lab luskan lania siga bo jagir je district post officer dong lutska skade jing ulia ba shungse dong lutska de uli ning CM ke thukipal langma jin answer of butu ke bo khel maharana ma chi bo ham shira pong bo khlaya ba butu ke answer of butu ning ji ge na complete level jing bonuka obane machi magi ne ba khushi ade kunchi ham en dam phalang ba se chima ne khle se je ji ke mai la ba ye chen noi thari kala kire aba bu duma bon boswa public ina je message ramo public raw ke jing uli ning arsh le la do alang shi aru ling shi somai ri kats kala bus ne khle da dang ma ne khle da obane ibu 9 tarik susla ji ho campaigning thangla ba ki bo campaign thangba sere bajang ge ko ham jaw do bunta ne ne rinang asala jing wo klai do congressman abo krip lap thare bam na girima nirmol ning sika development dekla de congress setia o development namna mo ni congress government dong baning klai ba se do phai da BJP gra ing nari lap ko buke se inclusion klai ba sko jin di mahasawa district la mna congress level lap kibin hala nuya obani nisinai bu HAD department ke sere lap ba girima jisilang sa dong da dong ban lap ba do bu HAD ni department dong da through da ning council ning rang phai ba sta sera ira council khame bo BJP surrounding khamba ste banadi channel pong phaiba HAD department pong phaiba sere HAD department ke lamba congress government dong ban na basta sere lab jan bas kala ira ne gedema jisilang sa ne lab jan baste bukechin niya ho ne bu kol ke nai kol ke klai ira jar ni MDC klai ira slam da ira ni shungro butu ke se bula thang ri bata umrang so ne shungro butu thangba di ma so ne shungro butu thangba skabo jinini besang halai BJP government phaiba ni hona uliaba butu ke malai ne phunu tharba ni hona malai jang shetar jawba ni hona do umrang so asau chiba jinjar ni shurau ni kol ni business ma shiba klaifia ora jang thang dada jiaro butu bisle bangdomo labor bisle ora thangdo driver bisle ora thangdo sigaba jinila burang butu la ke ba just thang karla isere ni lab jakha obani ilaba butu ni ke bichima ne klai dada jin di ma hasoni shurau butu ba small one nangka Baijama nangka ode bot rahadima nangdo gobke bauda da rima nangka girima message public ne Taknasoni 9 tarikha board dakhli basain ha jin gedema from jin gede from congress ni gede from ibu dima saura jini ongya basi semua jing claim nadu je nisi menang ha পরিবর্তন কংগ্রেস কে মাইটি জিলে খাম্বা ছি স্লাইডানাং ছি স্লাইনাং ছি ক্রেপ বিজেপি के दिरिखा उलिनिं टेप जिंगिबुदवा इली बियादी हामिया बा फाइबा हा काउंसिल नि पावर के साममा क्रेक्रे सामफानांदु ओके बावहि कांग्रेस के जदि निसि दिरि फिन्दु कांग्रेस नि सरकार स्टेटा खामदु छकला जिन इबो बिली मनांगा बिली पावर्स दंबा काउंसिल नि बुक जिं क्रेप फिनपिनमा ओदे हे एराहा हानि हाबा हा क्रेप निबो दारा दिसा जिं गदाइन मासे लापना छि जिं बिसार खलाइलेदु ताकि दिमा हासावा मियावना बखालबा आर्टिकल 240 बो जदि जाहिदु छकला एरानि स्पुंटुबो जारहा मनाव जिमाने इंडस्ट्रीज नि बसाबसे बुबला जा गथाय उलेबा सिस्टम क्लाइमाने क्ले जिं बिसार खलाइलेदु ओदे हे आं जिन गेदेफ्रां जदि कांग्रेस गेदेफ्रां जिन बिसारला दिमासा बजम जिं एरा सिनिया जिं बडा सि क्रेप मानिदु जिन जदि बावमा बावथाय गजाय जाखाला काउंसिल हाबो जिन लुटफुट जादु बनि मलाइगो जिंके एसे आसा दिमासा से मिनिस्टर जाबा दिमासारो से सीएम जाबा दिमासारो से ईएम सि बांगदोय माइबासे जदि जिन गजाय जादु छिगदे दुकुला क्रेप माइलाबासे मनाहा दंबासि बिलि एरा जादि दं राखौसि निं जिं सलायलाबासे ओदे रांरि ना दुआ बांगदोय फाइनायबा फाइनाय बांगदोय फाइदु सिकाबो बुन हिसाब जां बिले डेभलपमेन्ट जामा नांदु उलि जाया खारन निसि क्रेप मिथिदु एराहा दोन सरकार बीजेपी सरकार एटीएम लैसे यावबा पैसा हायदु सिकाबो लांहा बांगदोय लांदु मनाहा कांग्रेस सरकार दंबा इया खौ रिजिं थामलै कन्ट्राक्टर दं एबा दिनि पैसाना हाउ सिगिरिका गेदे प्रोजेक्ट फाइदु एरा हाजार आसाम माला चिला गेदे प्रोजेक्ट फाइदु सेगो हाउ चिबो गांति मासरो कन्ट्राक्ट दां फुया सिकला एरा गेदेमा देबलाल सीएम
बुनिंग सिदु दिमासाराव ला गनां जाखाने दामगा जाखाने सिकाबो गाड़ी बुफ्रा जाथारखाने सेवदो नायबाला जदि हिसाब नायदु सिदु 10,000 ले गाड़ी बुफ्रा जायो बुफ्रा जाथारबा सिदु सिकाबो नायखाला क्रेब EMI से बैंक लोन माइबा सिनिबो जाबा बु बैंक नाम्बारनि फाइबा दो बैंकआ बेदे माइबा दो बैंक बुसिला क्रेब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्रेब नेशनलाइज्ड बैंक बिदि दं बु मासि डाइरेक्शन जामाने बुसिबो बिजनेस ने क्लाइमा थ्री एरा बैंक फाइबा बुन हिसाब जादा क्रेब निबो लोन रिबासे बुनि इबो कनसिल गेदे फ्रां निने हा फैसा रिबा छि ब्राइबा या इबोला जारजास क्रेब साखरे दां यारो क्रेब बसाबसो खुशी दां हि EMI हा बैंक फाइनेंस क्ले गाड़ी ब्राइनेबा सिकाबो नाय एरा हा दिनिनि बसाइना वाकाडोर माइहि वाकाडोर गिरहि खुशी दां यारो ने निया खबो 300 करोड़ ले लगाइ दं दे बुकेट सेरे बिसार फ्लाइमा दु बांदो हिला दिमासाराव नाय दुआ स्कूल हाइमाने बेहा बु हम्बा स्कूल हाइमाने क्ले फैसा गिरि निं आन हा फाइ से हा खाइ सुबा सु दे सिकाला दिमासाराव बेदे गनां जाबादु मने क्रेब के बु बिसार फ्लाइले निसे जिन गेदे फ्रं निसिके क्रेब के आन कांग्रेस नि गेदे फ्रं जिं एपिल फ्लाइदो जे जिंके आलांसि इनसि उलिनिं कांग्रेस के दिरि ओदे हे जिं हामसिसनिं ब्रगाव सिसनिं इबो सरकार के सालाइमा ओदे काउन्सिल केबो इबो सरकार जिन स्टेट खामखादे इबो काउन्सिल केबो नाट खालाइमा जिन बिसार जिं देंलाइदु बावहि देंदु मनि क्रेब के आनि हामजमा कसमरिलाहि निसि क्रेब के आंगुलिनिं खाइसुरिदु जे फाइगेनियाबा निसिके निसिन जदि माया दंखादे कांग्रेस नि गेदेनि बोर्ड दो ओदे जिन एराहा गौरव गगोइनि अंडरहा मासि मोजांसि मासि सरकार स्नामने छि निसिके क्रेब के आसार रिला लास्ट मासि क्वेश्चन मासि सिंसवाना तो निसि जुदि रुलिंग आ फाइदु छला तो MLA बारा रमन गेला बिदि डिसिजन ला बिदि हे ये बुला लागिनियाबा वो डिलिमिटेशन जाबानि बुबो जिं मासि चान्स गोखा सिकाबो लिमिट वो डिलिमिटेशन ऑल इंडिया जदि जादु छेने जिं निश्चय जिं बारा दिमान कारण निंगनाय आंदे जान पार्टी नि बिसिंगाबो छिदु AICC नि बिसिंगाबो छिदु दिमा हासाव जिं मासि MLA सीट्सनि मासि MLA सीट जिं एंटायर ऑटोनोमस काउंसिल नि मेंबर 28 मेंबर जाउ जिं नांलायमा नांदु whereas जिं जदि कार्बि आंलं के नायदु BTC के नायदु मासि MLA ला बिरि बुआ MSC जांनि नांलायमा नांदु बुबनि कन्स्टिट्युएन्सी नि बु जदि निसि हिसाब लायदु छेदे एरानि दिमा हासावनि कन्स्टिट्युएन्सी जिं राव बु माने दुखु जादावथौ दुखु हिसाबा माने रांरिनि हाबाहा सि बाव निं मासि LSC सिंगल LSC आसाम आउट ऑफ 126 LSC सीटा दिमा हासाव हाफ्लं कन्स्टिट्युएन्सी सिनिं थे जे माइटी सिया 200-300 करोड़ हा एडिशनल बु काउन्सिल फैसा मायाबा जां जिं नांलायमा नांदु या माइटी मोनसिगाले 1,1200-1,300-1,500 करोड़ नि एगेन्स्टआ मासि अपोजिशन नि कैंडिडेट जिंहा बडाइलायमा नांदु इलियाबा बडाइलायबा बु माने मैग्नीट्यूड बु फाइटिंग मैग्नीट्यूड ला गिवन मच LSC गिरिबनि जिन एरा हमसि माने दरकार माने मांगिन मा कम से कम मांगिन बु LSC दा जमा नांदु सि आंदे आसारिदु दांदा इबुला जदि डिलिमिटेशन जादु छेने ना इबुला क्लाइमा दरखारसो सिकाबो लाइलांगियाबा बु चान्स माइबा मु कार्बि आंलंगा वेस्ट था हमसि पपुलेशन मुनिया सिकाबो बु हिसाब जां जिन इबो 6 शेड्यूल ऑटोनोमस काउंसिल दिमा हासाव ऑटोनोमस काउंसिल हिसाब जां मांगिन मामला जामा नांरे ममु सिकाबो गो इबो हाबाहा काउंसिल सारावबो बलसिंग एबानिसे जिं इबो चान्स मायाबा The short time ini jini NH nero ni chin ma hamzam khasa urumara ado mem ke bu jutai jilan time ri bani gidima langsung jutai jin NH nero ke jin ma hamzam khasa urula do jutai